Na kulesikhathi bazalwane lengisiphiwako emini angibingelele bonke buholi bethu ngibingelele bazalwane labachamuka kumasekhehle hlukahlukene kukhona labachamuka eLowfield phakathi kwethu sinabo la kuna labachamuka eKZN sinabo la kuna labachamuka ngale eThekwini sinabo la amen bazalwane Dikoti tonke nalabakhona lokhali ngiyanibingelela nonke bangcwele egameni laJesu Kristu ube muhleke uNkulunkulu bazalwane wasihlonipha wasipha lelithuba kuthi besingaba khona la kulomhlangano hayi ngoba khona lokumele angcwatshwe kusasa ekuseni inkonzo lena yesihle akunathi nyembeti kasikhala sikathabuki sibonga uNkulunkulu sethembise kuphila lokuphakathi ngikholwa kuJesu kuyekuthi kuze kube kunyalo uyathi niketa isikhathi sekuthi thimbilo tethu atihole eludwendweni lokunqoba amen bazalwane ngiyathokoza kakhulu ukuthi sesikhona ngiyabonga MC lithuba longipha lona nasi ke sihloko phambi kwethu bazalwane sihloko sethu sithi kuzuzwa kwemiphefumulo soul winning lapha kunehloko lesinaso bazalwane enkonzweni yokuqala sihloko lokubalekile ukuthi bantwana baNkulunkulu ngaso bathi kwekuthi ezulwini kuhlelweni maconzana nalesihloko lokubitha kuthi umzalwane nemzalwane kube khona lekamentela bona Jehova kuze kuthi ajatshuliswe kuphila kwethu kunelivi lapha kuThesalonika oqala sahluko 5 livesi ngo23 lisho lamagama lithi shangathi uNkulunkulu wemusa angasingcwelisa ngalokuphelele kuze kungcweliswe umtimba wethu kungcweliswe umphefumulo wethu kungcweliswe kanye nemoya wethu ungabi naqala ekubuyeni kwenkosi amen bazalwane manje ke kuze singakhali kakhulu ngesikhathi esesihambile bazalwane sicale sifunze livi lenkosi encwadzini yaKorinte oqala sahluko ngo9 khona siyawufunza verse 20 siyafunza na 21 bese sicala lapho tindzaba tethu siyaxoxa siyaphambili ngendzaba yokuzuzwa kwemiphefumulo lo itholako angiphangise afunze masinyane egameni lenkosi funzani bazalwane Thesalonika ngathi Korinte oqala sahluko 9 livesi ngo20 na 21 lo itholako noma ngibani afunze lama verse lamabili umaJuda ngafike ngaba ngumJuda kuze ngizuze emaJuda njengoba bangaphansi kwemthetho ngaba ngulongaphansi kwemthetho noma mina ngingekho ngaphansi kwawo ngangendela ukuthi ngitawuzuza abantu labangaphansi kwemthetho kubetive labade umthetho waMose wami ngaba njengaye lode umthetho noko angisiye lode umthetho waNkulunkulu kepha nami ngingaphansi kwemthetho waKristu kuze ngizuze labade umthetho waMose Amen. Nasi ke sihloko sethu kuzuzwa kwemiphefumulo soul winning. Njengaloku sikhona lapha sibantwana bakaNkulunkulu. Sikholwa sina Jesu phakathi kwethu. Uthite lo Mateyu 7 akusibo bonke. Labathi kimi inkosi labayawungena embusweni welizulu kodwa kulabo labenta inthando yababe losezulwini bazalwane angisho lokwekuthi
Sibantwana baNkulunkulu sonke sinemsebenzi wekuzuza imiphefumulo yabo bonke labangakholwa kuJesu, sizuzele ukuthi impilo tabo bavume ukuthi tibe nebuhlobo kanye naJesu, khona batothola kuphila lokuphakathe. Lana iBhayibheli likhuluma lamagama kulabo labangasiwe maJuda. Mina Pawula ngafike ngadenda sengazuthi ngiliJuda kana ngisilo khona ngeke uzuza labanengi. Cala ufunze lo 20 mntwana sekhaya tikhawana egameni lenkosi funza futhi. KumaJuda ngafika ngaba ngumJuda kuze ngizuze emaJuda njengoba bangaphansi kwemthetho ngaba ngulongaphansi kwemthetho. Phumula lapha siva incebo yaNkulunkulu Pawula uthi kulabo labamaJuda nami ngafika ngaba ngumJuda ngisebenzisa kuhlakanipha lokuphakeme ngendlela kufinyelela kulomsebenzi ukuthi ngizuze imiphefumulo yabo. Amen enkonzweni. Lenzaba iyasibonisa ukuthi lenzaba ye-soul winning yinzaba lebalulekile lokubita ukuthi umzalwane ngamunye nangamunye anakekele ukuthi uyafinyelela ekuphileni ngenjongo ukuthi awete lo msebenzi ukuthi kuzuzeke imiphefumulo yalabo labakhashane naNkulunkulu ngaJesu. Uyaqhubeka ukuthi kulabo labede umthetho ngafike ngadenda namsekazuthi ngilonge nawo umthetho. Sanibona bazalwane, inhloso yami yinye kuphela ukuthi ngigeyine imiphefumulo yabo. Nami ke mntana sekhaya kanye nawe kufanele sibe nawo lo moya, kufanele sibe nayo lenhlitiyo Pawula lebekathanayo lekayivetako ngalo mbhalo siwufundzako. Kunemagama lakhulunywe nguJesu kuMateyu 28 verse 19 na 20. Jesu sekavukile ethuneni. Seumtimba wakhe uhlethi khona emalanga lamathathu ethuneni Jesu. Lidawuthi iBhayibheli encwadini yaPetro umoya waJesu awuhlalanga ethuneni. Jesu wedlula ethuneni kwasala umtimba. Yena Jesu siku sakhe wahamba waya esihogweni kuyoshumayela bomoya bebantfu lebe bafenga zamcolo esikhatsini saNowa bafa bangafele kukholweni. Sanibonani bazalwane, Jesu ngoba bekanele passion yekuzuzwa kwemphefumulo njengoba naPawula asho la kulaba maJuda ngafike ngadenda ungathi nami ngiJuda ngendlela kubazuza. Ngalamanye amagama bazalwane kumele sibe nekuhlakanipha lekusiphiwa lesikuphiwa nguNkulunkulu ukuthi sibe nemasu ekuzuza abantu sibazusele kuJesu. Ngumsebenzi lona wethu sonke, akusi umsebenzi wabonza mphalala kuphela. Pawula uthi kulabede umthetho ngatenda sengazuthi anginawo ukuze ngide uzuza labanye. Qhubeka thathe wethu futhi la uqine khona. Noma mina ngingekho ngaphansi kwawo nganedela ukuthi ngide uzuza abantu labangaphansi kwemthetho. Uthi Pawula noma mina bengaweli kule category leyo kuze ngitende sengazuthi anginamthetho bengentela inhloso leyodwa kuzuza imiphefumulo yabo, kuwina imiphefumulo yabo njengoba lesi
isihloko sisho soul winning. Amen enkonzweni. Asithimiseleni sonke kunomsebenzi wangehla ekhaya ezulwini kuthi ayizunzeke imiphefumulo fundza sasewethu. Kubetive labade umthetho waMose. Nami ngaba njengaye lode umthetho. Uyaqhubeka nomzalwane la. Lesikholwa naye kuleli bandla. Umpostoli Paul uthi kulabo laba wela lonke uhlangothi nami ngathi faka lapho phakathi kwabo ngendlela ukuthi bangalahlekelani naJehova abazuzwe ngemandla elivangeli. Sanibonani bazalwane? Umbutho thine siyathi mbanzakanya yini? Ekuthana imphefumulo izuzwe lenkulunkulu na. Fundza sisawuthi ungengcipheli wani. So lahlile. Noko angisiye lode umthetho waNkulunkulu. Kepha nami ngingaphansi komthetho waKristu. Uze ngizuze labade umthetho waMose. Uyaqhubeka uyachaza uthi noma ngingasiye lode umthetho kodwa nginemthetho waJesu. Sanibonani bazalwane? Ukhuluma lapha uthi bekakhulumela ukuthi azuze imiphefumulo yalaba labaphila ngokwemthetho waMose. Yena longaphili ngemthetho waMose lophila ngemthetho waJesu. Kodwa uthi inhloso yami kubazuza ngibazuzele Kristu. Amen. Phelile 21. Siyabonga. Asambeni siyofunda incwadi landzelako bazalwane. Incwadi landzelako siyakuPeter